Fire si fire. Akiariria muingi mwena wa Kariene gicigo-ini kia ubunge kia Imenti ya gatagati kaunti-ini ya Meru, munini wa President Kithure Kindiki oritie muingi ndugakorwo na wagagu amu gutire mundu ukumwenyenya kuma gituro-ini giake. Mimi nataka kuwaambia murelax na musiletewe wasiwasi na mambo madogo madogo yale watu wanaongea, watu wa siasa. Mimi ndio Deputy President wa Kenya, na hii kiti hakuna mahali kinaenda, na tukitoka hapa hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Kindiki no athiete na mbere kunyururia atongoria a mung'ethaniro akiuga kiria a Kenya marenda ni atongoria aria marakinyaniria tabarĩra itiganite indi ti atongoria aria maratinda magithiũrũrũka na gũtambia ũteti ũtarĩ kĩharĩro. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kazi na siku ya siasa. Niseme nisiseme? Ukiwa mwanasiasa kumbavu unaongea kila siku, unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimia, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Kuringana na Kindiki, thirikari ni ikoretwo ikirutanĩria mihango-ini ya kũgũithĩria a Kenya thogora wa mũtũrĩre na njĩra ĩmwe ikoretwo ikĩhũthĩrwo ni kũgũithia thogora wa maguta ma betũrũ. Na ukiangalia mahali tumetoa hiyo petroli, ilikuwa 218 shillings a liter in 2022. Tunateremsha kila mwezi shilingi 5, shilingi 2, shilingi 3. Jana tumeteremsha shilingi 4. Now petrol, which in 2022 was selling at 218 shillings a liter, from today is going to retail at 178 shillings a liter, kwa sababu tumeleta petroli ishuke ndio wananchi wapate afueni. Mĩario ĩno ya Kindiki yũkĩte rĩrĩ ndama cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 ciambĩrĩirie kwarĩrwo kũrĩa gĩturwa kĩa munini wa president arĩ kĩmwe kĩa iturwa iria ironekana ikĩgucĩrĩria atongoria matiganĩte. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.